awubekelwanga ukuba isimumu uhle wendoda nakuzozalwa uJesu yayikade isethempelini ibekiwe kodwa ingasaboni ingasakhulumi sekungena yonke into nje khuza Adam uNkulunkulu aqoke ube nobunzi lokukhuza namhlanje kodwa ube ugcwele uthando jabulile ukuzwa one of your sons bebeka ukuthi ubaphathe kanjani. God bless you. Aqaleke phakathi kwenu ozokwenza ama-vows enzise lo mzamo.